Ola hi tuna chuanin siam puiral te ina rusna meltra ti hla sakna kan ngai thadona chumi ni rol chon hei hi YMA in khompui group in khompui rural in khompuya azai ani a tam tak chuan a in hmelo kan ti ni a in hmelo lutuk ani a in hmelo thuwa chuan mo ramle hamhum halti lai kar hetiang hasa khamaro chu amana aron soi fi ang hianin hla ani angte le saktur ani anga aron puan chu avena kha hemi thil thu tak hla tak anga I wangai ngun lo de le khan a boruak vuak hotna ang satli a minlongai saktur khan kan ngen chewa ti chuanin amang hei po hianin aron soifia viawa hei aron soin aron in soifia na te tiang te po hi zaimi ni chuan aza om thina ni ti kha kan lo hriat pui sham sham don ni ngai thlang le
I